Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 8 Tafis. Nama saya Prisya Husna Khatimah nomor urut 11. Nama saya Rendur Mafira nomor urut 4. Nama saya Vivi Fauza Kifa nomor urut 28. Kami akan memperagakan Teks dialog Bugis Yang di dalamnya terdapat sinonim, antonim, dan homonim. Kita tegang ngare deh, ayo deh. Bisa gede, ini tegang ngare ini. Bisa nih. Lo kaki se mati kebaleri salolopon. Atau kadigang sedikit segan. Atau kale. Penyairi roh. Bakapang. Hei, Assalamualaikum. Poliki itu tega, tapi sedih kita. Waalaikumsalam, polikar kampung. Oh, poliki maga. Anu, polikaca lain sapu-sapu. Sapu-sapu. Masa ada. Anu, purmatik ke. Lagi nih ble. Baju lain lu kukot. Ini sepeda lo, tuh kalian ketega. Kilo kemantik kebalik ya di salolopo Iya, demi lo mace. Dia boleh ke pangkalan dia bola aku lo pamitan desu nih. Aku thank you mau mangkok kue. Jangan bilang Oh, seton. Dari BTM Monkey. ini bukan pura wintan namu nabicu bolana gitu teh Kesini pula mace, apa mengkawe emot. Sama lo pere pada gulamo. ano macam please bani Itulah tadi video dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.